Zethu ngaso lesikhathi ngicela kupha ithuba dokotela ukuthi kuyosichaza ukuthi mangabe sikhuluma ke ngoDr 2+2 sikhuluma ngobani la dokotela. Zoqala ukubingelele nje abalaleli ngalesikhathi. Uma sikhuluma ngoDokotela u2+2 sikhuluma ngomelaphi wendabuko osemkantshubovu ezintweni ezithinta isintu noma ukwelapha. Sikhuluma ngomelaphi okwazi ukulwa nezifo ezikhungetha abantu egazini. Sikhuluma ngomelaphi okwazi ukuphakamisa inhlahla yomuntu. Sikhuluma ngomelaphi okwazi ukumbula ingubo kumuntu ozalwe embethe. Sikhuluma ngomelaphi okwazi ukusiza abantu emacaleni. Sikhuluma ngomelaphi owenza izinto eziningi msakazi ezikwazi ukulekelela abantu abaphilayo kulomhlaba wakithi. Yebo. Njengoba ke usukuveza ukuthi uzokhuluma ukuthi ngevikele edlule besinawe uveza izinto eziningi okwazi ukuthi usize kuzo ke kakhulukazi ke abantu and bavela nabanye ethinte ukuthi umuntu yena unenkinga mhlambe ukuthi akabathola abantwana wafeza futhi ukuthi into niqala from the sketch ukucheck ukuthi yini inkinga yakhe nikwazi ukudila nayo ngendlela ke yakhona dokotela. Kunjalo msakazi lokho kumele sigcizelele ukuthi umuntu kubalekile ukuthi sicheke ukuthi ithini inkinga yakhe noma lento ayifunayo ingenzeka ngayiphi indlela ngani ngoba singabantu msakazi kasifani kanti futhi asifisi izinto ezifanayo izinto azenzeki ngendlela lefanayo futhi manje kubalekile ukucheka noma ukuhlola ubuke lo muntu ngoba konke okwenzakalayo uma sulapha umuntu sokusukela entweni osuyibonile ukuthi lento uzoyilapha kanje izophela esikhathini esikangaka. Ingakho ngithi ukuhlola kuyinto ebaluleke kakhulu. Namhlanje dokotela sikhuluma udaba oluhlukile okungezinye futhi izinto luthothekile njengaba lapha bendabuko niyayindile ke nazo indaba ethinta ukuthwala. Dokotela isizwe esiningi mangabe ubheka umhlaba esesiphila kuona ilento ethinta ukuthwala when it comes to abelaphi bendabuko into esisemgangathweni. Ngiyafisa ukuqala uyichaze ukuthi masikhuluma ngokuthwala sikhuluma ngani. Msakazi isihloko sakho sinzima kakhulu. Isihloko sakho sijulile, isihloko sakho siyasinda, isihloko sakho sinzima ngempela senza nolela avuka hlale phansi alalela ukuthi ngabe ukuthwala kanti yini. Oqala msakazi ukuthwala. Ukuthwala kuyinto ekhona. Kodwa ukuthwala kunezigaba engakuhlukanisa kube izigaba ezimbili. Kube khona ukuthwala okuhle, kube khona ukuthwala okubi. Okusho ukuthi mina ngokwesayidini lalapha ekhaya kwa2+2 siyakwehlukanisa ukuthwala. Kodwa ukuthwala kuyinto eyodwa ukuthwala. Kodwa sithi kunezigaba. Kukhona ukuthwala okuhle, kukhona ukuthwala okubi. Kuya ngaye kumuntu ukuthi yena ngakuhlaziya kanjani noma yena ubona kanjani kodwa ukuthwala kuyinto ekhona. Ngiyafisa ungene kuna wonke amacala endabeni ke ethinta kakhulukazi ke ukuthwala ukuthi ke zihlukaneka ngaki izindlela zokuthwala dokotela. Mangabe zihlukahlukene ngiyafisa uyibale ungene ugxile kuzo ukuthi ke mangabe kuthiwa sibanibani uthole ngokuthi noma mangabe kuthiwa ufika uzothwala ngokuthi noma kuthiwa ke uyathwala uthola ngokuthi usuke ke uthwala kanjani la dokotela. Ngizothanda ukuthi sikubeke kanje namsakazi. Ngikuhluse nje kube igaba embili ngebomu. Ngithi ake sikhulume ngokuthwala okuhle siphinde sikhulume ngokuthwala okubi. Yebo. Noma sazi ukuthi akugcini lapho ukuthwala kwehlukene igaba ezingaba amamiliyoni nezingakanani ngoba kuya ukuthi usibanibani yena uthwalisa ngayiphi indlela. Ngeke sikubalekele kodwa esifuna ukukuthola ukuthi sicacisele abasilalele njengamanje ukuthi ukuthwala into ekhona kodwa ukuthwala kuhlukene igaba ezimbili engizokhuluma ngakho namhlanje. Ngikhuluma ngokuthwala okuhle ngiphinde ngikhulume nokuthwala okubi okusho ukuthi ngakho ngithi kuhlukanisa igaba ezimbili. Yeah. Ngiyafisa ukuchaza mhlambe ke mangokuthi ke kuyenzeka ukuthi ke mawuthola ngokuthwala okuhle usukuthola ke ngalendlela le masukuthola ngokuthwala okubi usukuthola ngalendlela le. Ake siqalelana uma ngithi ukuthwala okuhle kukhona. Mangithi kunesithwalo esihle. Uma ngithi kunesithwalo esihle ngisuke ngisho ukuthi kunobantu abathwalayo
kodwa ukuthwala kwabo kungahlukumezi ngisho yedwa emndenini kungabi khona into embenzeka emndenini kodwa uyithwalele yena kusebenzela yena ayikho into embi enzeka komunye umuntu ukuthwala okuhle lokho engikhuluma ngakho ilapho umuntu esuke ezithwalele yena ayikho enye into ukuthi ngokuthwala kwakhe izothinta omunye umuntu nguye umuntu asuke wazithwalela yena akwazi ukuthi yena ngoba ngithwele imini engithwele hayi ukuthi uthwele uhlukumeza abanye abantu kube kukhala left and right kube nezinto ezimoshakalayo emndenini noma ekhaya nawo sempilweni yakhe nje kungabi kuhle akuthwala okunjani lokho isuke ukuthwala okuhle uma uzothwala ngendlela le enhle ethi mawuthwele wena ingaphazamisi ngisho noyedwa umuntu ngaba umndeni ngaba bangane ngaba zihlobo ngaba yini ukuthwala okuhle lokho bese sikhuluma ngokuthwala okubi uma sikhuluma ngokuthwala okubi lapho sisuke sikhuluma ngokuthi uthi uthwele wena asingakuthumanga thina ukuthi hambe uyothwala kodwa ubuhlukumeze la ekhaya kube khona abantu ababhuqabhuqana ngabodwa la ekhaya kube khona ekhaya abantu abangaphumeleli ozothola ukuthi usuthwala ngeinhlahla zabo kube khona abantu abangasakwazi ukwenza izinto ezithile ekhaya lisayi phambili selivinjwa nguwe ngoba uwe wedwa umuntu ophumelelayo la ekhaya wena sewathwala shuthu siwaba ukhukhula ngoqo wena konke kwavala nguwe la ekhaya bahlupheka abantu la ekhaya akekho ophumelelayo la ekhaya kunzima bahlupheka kukhona wena uthwele la ekhaya kufa abantu kwenzeka lokho yayimfuyo yafa kuyaphela yonke into la nguwe othwele ukuthwala okubi lokho ngani ngoba akekho umuntu la ekhaya usuke kuthumela ukuthi hamba uthwala wena mawuthwele fanele ukuthi wazi ukuthi uyithwalela wena lento engasithinti phela thina kungani wena usuhlukumeza abanye abantu ekubeni kunguwe ubufuna lento abantu mabathwala sisho ukuthi thina abantu abangathwali asisho futhi abantu ukuthi abathwali kodwa sizama ukufundisa isizwe ukuthi lento yokuthwala le ihlukene funa uyazi kodwa ukuthi mawuyenza musaphela ukuhlukumeza thina nathi sinendima okumele sidlale la emhlabeni yangizwa kodwa manje sisakwazi ukuyidlala la emhlabeni sesiloko sibukela wena udlala ngathi usithwebula ngisho imqondo kunabantu abakhubazekile abangazalwanga bakhubazekile kunabantu abangasalungelwa ilutho ngenxa ukuthi ukhono wahamba kuqala wasethwebula lenhlahla lakithi asisakwazi ukuya phambili ukuthwala okubi lokho ukuthwala kuyinto ekhona futhi ukuthwala kuhle uma wena ukubona ukuthi kukufanele ukuthi ungathwala mina ngingabili ngithi ofuna ukuthwala makathwala kodwa engilwa nawo ukuthi umuntu ethithwele kodwa ebehlukumele kukhalwa yini manje kukhalwa ngoba mawuyothwala isukele wena ngoba ufuna ukugcina inhloso zakho phela masikhuluma ngokuthwala msakazi sizoqala nje sichazele igama lokuthwala ukuthwala kulapho usukuphoqa khona izinto ngenkani ukuthi mazenzeke empilweni yami ngani ngoba izinto zami zisuke zingalungi izinto zami suke sengizame yonke imizamo uthola ukuthi sengikhulile nangu kweminyaka nakho sengizibona ngize sengibheke ekufeni kodwa izinto zami zingalungi bese lapho ngithatha khona isinqumo ke sokuthi ngiyathwala ngoba sengisuke sengazidela ngakho konke ilapho ngithi ke mina yebo ukuthwala ukuphoqa izinto ngenkani ngoba akekho umuntu othi methwele ahlupheke akekho uma ethwele bese ebo umuntu oxakekile uma uthwala usukuphuma ekuhluphekeni mawuthwala usukuphuma ehluphekeni kodwa kuphela abantu kufanele baqonde ukuthi kunokuthwala okuhle kunokuthwala okubi sikhathela abantu abazihamba bawuthwala bathwale ngendlela leyo ukuthi kuhlukumeza imndeni iphupha umndeni kube nabantu abahlanyayo emakhaya ayifunekile lento le akithi wena nguwe bufuna ukuthwala thina singenaphi lapho sihlukumezela nisihlukumezelani thina singenaphi thina 0648775880 ngashayela noma ngabe kunombuzo ofisa ukuthi ke udlulise kudokotela owumelapho indabuko esinayila endlini zomsakazo EMCR kaba no 7.6 FM sithi ke shine way aqhamuka lapho khona makuphosa umkhafanzo ku 0825870249 0825870249 dokotela omunye umuntu uzothi hey bakhuluma udokotela emsakazweni hayi yena uthwale yini walokho ethi khona ukuthwala okuhle khona ukuthwala okubi ngizocela ukukhuluma kanje ngingumelapho indabuko mina osebenza ngayo yonke indlela ongase uyicabanga engenayo futhi isikhathi sokuthi ngikhuluma amanga ngaphambi kwabantu mina ngithanda ukuthi ngikhuluma iqiniso sonke isikhathi bese kuba kuyi umuntu ukuthi ungene entweni
azi noma ethanda angena entweni ngoba asazi yena ukuthi ngifanele ukungena ukuthi mina njengoba ngumelaphi endabuka izinto eziningi engisebenzele eziningi engisebenza ngazo so ngaba kuyo umuntu ukuthi uyangifonela abuze lokho afuna ukukubuza yena kodwa ngithi mina ukuthwala kukhona emhlabeni ngeke sikushintshe kwakukhona ngisho endulo abafuna ukuthwala bathwala kodwa bazi baqaphele nkosami bangasilimazi thina yeah ngiyafuna ukuthwala nami ngeza kudokotela Kulungile ngeza ke dokotela mhlawumbe lami ngifisa ke sike sibhekela njengoba usubalile ukuthi ke ngoba umbuzo bengithi ngiyabuwena la ukuthi ke kunabungozi buni ukuthona ngokwehlukana ke kwakho ngokunye ke ngakunye mhlawumbe ke ungaraphapha kulapha nalapho uthi ke mhlawumbe ke ushiye khona while ubusachaza ke indaba ethi ukuthi ke kuhluna ngake ukuthwala ngoba usuyichazile ukuthi ke khona ukuthwala okubi khona ukuthwala okuhle wangena kukho futhi mhlawumbe ke ngifisa sibheke ubungozi bokuthwala okubi ukugcizelela nje because usuku busuku wathi ukucaphuna kunye ukugcizelela lapha masikhuluma ngokuthwala okubi ngiyagcizelela ekuthenini ukuthwala okubi ngempela kube kuyangami yebo ngiyazi abantu suke sebenza lento bexakekile ngendlela esimanga kodwa mina ngiyagcizelela ukuthi umuntu akathi methwala acabange phela ukuthi ngisho sehamba emhlabeni ifa lakhe nalo alisale liphile esizukulwaneni emndenini ekhaya emphakathini akungathi masuhamba bese uhamba nakho konke shabala yonke into hawu nkosi yami kubhlungu ngempela esimanga ngoba kuvele kuphele konke nje ngenxa ukuthi usiyahamba umnikazi hayi ukuthwala okubi lokho siyasabona emavidini amaningi ahlukahlukene lapha einkundleni zokuxhumana kunayo yonke imigilingwane ekhona ngizokhumbula nje khona umbuzo engifuna ukuyakubona uthinta ikakhulukazi ke othandweni ukuthi lapha ke uma sikhuluma ngokuthwala akunabo ubungozi noma kunabungozi buni noma ngabe ke othandweni kumuntu osuke usunayo ke ephilweni ke bezothanda but ukubuyekeza nje kunenye ivideo ke yasabala impela einkundleni zokuxhumana la sabona khona umuntu wesilisa elele nowesifazane then wesilisa bewesifazane bese ke mhlambe ke ehle embedeni mathi ukuthi lo aphenduka inyoko osembedeni ya ngiyadlula nje lapho but ngiqondo ukuya kulombuzo ukuthi ke ngabe ke unabungozi bukhona ubungozi lapha ke kwezothando mangabe kuthwele angifuni ukukhuluma kakhulu lapho ke ngani ngoba kuya ngaye lo muntu othwele ukuthi yena uthwale kanjani sithini sinqumo sakhe noma indlela yipi indlela yena wathwala ngayo ngoba okunye kuthola ukukhona ukuthwala njengoba ngishilo mina ukuthwala okuhle okungahlukumeza abanye abantu bakithi kukhona nje ukuthwala uzithwalele wena uphile kamnandi ungabi nama sacrifice nezinqinambi ongaphila ngaphansi kwazo manje ke ngeke ngikhulume kakhulu ngokuthwala okubi ngoba kukhona ukuthwala okubi kodwa ukuthwala okubi lokho sokushoyo njengamanje ukuthi uthola ukuthi sokuhlukumeza othandiwe wakho ileyo nto engayifuni nje bengisanda kuchaza ngithi ayikho yinhle leyo ngoba wena usithwalele wena uyabona manje ukuthi into esihlukumeza omunye umuntu ngiyacela mlalelo ngilivulele ithuba lokushaya nje manje 0648775880 sinodokotela 2+2 akumelaphi ke wendabuko okwazi ukuthi ke kusize eyintweni ke eziningi ezithinta ke la ukwelapheka lokho suke ke ufuna ke ukuthi ulapheke ngakho uyakwazi ukuvulela futhi ke nezinhlahla mangabe kuumuntu othatha mhlambe ke uyayisola impela usuzokucabanga izinto ezimbi ya akungijinga phathe kodwa bese siyabuya ke mhlambe ke sihlabela phambili nalo kuhlela ngokusemthethweni ngaso ke lesikhathi ohlelweni asake sivakashi masibuya ngapha ngiyakubamba ke ngcwane 0825870249 SMS line izinaku 0648775880 njengapha bese ngiyabuya siyaqhubana nohlelo lethu Alright ngaso isikhathi 0648775880 siphosa ke mbuzo ngabe khona ke mbuzo nawo nalapho neke ku SMS line ku 0825870249 0825870249 dokotela masiqhubeka ngengxoxo yethu la ngifisa sike sibheke njengoba sikhuluma ngodaba othini kakhulukazi ke ukuthwala ukuthi okay ke nakho ke nginentshisekelo yokuthwala noma ke nginothando lokuthwala kodwa ke mhlambe ke nginokungabaza ngenxa ke mhlambe ke eminyaka abangakanani bavumeleke ukuthi bethwale dokotela basesigabeni eseminyaka engakanani okay msakazi wami ngaphambi ukuthi ngiphendule umbuzo wakho ngizoqala la msakazi wonke umuntu ophilayo uvumelekile ukuthi angathwala inkingi isekuthenini ke
akakwazi ukuthi yena yipi indlela afisa ukuthi yena athaphoqe ngazo izinto ngoba ngeke ngachaza ngathi ukuthwala kusho ukuphoqa izinto ukuthi mazenzeke ngenkani empilweni yakho. Uma sikhuluma ngabantu okufanele bathwale siwe sikhulume ngomuntu osukhulile hayi umuntu ongaphansi kweminyaka eyu-18. Uma sikhuluma ngabumuntu ongaphansi kwa-18 hayi ingane ayifanele. Lokuthwala sikhuluma ngabantu esebehamba emhlabeni babona balubona usizi babona ubunzima abona umuntu ukuthi nakho ngizoze ngife ngenalutho nakho kuzofumuzwa kithi kuzophela nya kufe bonke ekhaya kulungilutho ngeke ngiphile kanje. Umuntu osuke ephushwa into ethile emphushayo asayibonile iminyaka neminyaka ukuthi impilo kayiqhubeki kanjani ngizame la mina sengenza nanoma yini. Ilabo bantu ke ngathi mina kubafanele ukuthwala ngoba ilapho kususa uthathe khona isinqumo sokuthi wena ungenza noma yini as long izophila ngiye phambili. Khona la dokotela uthi mhlambe ke mina ke ngizibona ke sengikhulile and mangithi ngiyabuka into zami ayihlangani but sengikhulile uma ke ngithwele mhlambe ke and then ke akukho lapho kuvela khona ukuthi hey mhlambe uqale kuveza ukuthi mhlambe ngenzeka nginenhlahla in future but into zami bebeyingakafiki azizokuphazamiseka noma ngabe sengithwele einhlahla zami ethuthi mhlambe ke benginazo nediskhathi besingakafiki. Muhle umbuzo wakho msakazi. Kukhona ukuthi uma usuthwele angeke usakwazi ukuhlukanisa inhlahla yakho ubuzalwe nayo ngoba wena uzobe usugijima emafutheni kulamafutho osuke usugijima kuwo manje. So akuselula ukuthi uhlukanise ukuthi hayi le nhlahla yami le ngazalwa nayo ngoba wena usuke usukwazi ukungenela ini umgudu noma imigomo wangenela into okuthiwa yini ukuthwala ngoba manje yonke into esenzekayo lapho isiyenzeka ngoba wena usuthwele uhlulile ukubekezela wena ukuthi ulinde impumelelo yakho ngoba phela msakazi ufuna sicacise lokho akona wonke umuntu oyophumelela ngokuthwala emhlabeni. Kukhona abantu abazalwe nje baneyinhlahla zabo kukhona abantu futhi abangakholelwa nje emthini kodwa abaphumelela bayaphambili. Kukhona abantu la emhlabeni uyayichuzela nje uyikhethela ukuthi wena ufuna ukuphila ngayiphi indlela ngoba namanje kwakhona ukuthwala singakhuluma ngakho ngoba sixwayisa abantu namhlanje eredweni uthola ukuthi omunye umuntu uzoyibona athena hayi kungcono ngigijime ngiyothwala uthola ukuthi okokuqala kwakhona ukuthwala ngikaza khona ukumelana nakho. Ake ngibabe nangilo ola ezincweni usemoyeni sawubona. Okay usebalekile 0648775880 sibhekela ukuthi ke uthini wakho lapha ke umbuzo mangabe kunombuzo noma kuphawula mangabe kunakho uphondolo basinela udokotela 2+2 utholana kanjani ke msakazi sicela nje ke udokotela ashiye ke inamba yakhe bandla ke ngiyabonga singathola ke ulwazi ke oluningi okay cabulele ke seyibamba ngasegcineni le ethinda lapha ke ama contact details udokotela siyazi ukuthi ke sisemphakathini esiphila kuwona and mangabe siphila kuwona kunzima ukuthi umuntu asho emphakathini ukuthi ke hey mina ngiyahamba ngiyothwala mina nginesifiso sokuyothwala mhlawumbe abanye nje sibabona nje ngezinto ezihlukahlukene but ngifuna ungena la kuthini ikhona indlela umuntu abonakala ngayo ukuthi lo uthwele. Hey kunzima ukubona umuntu othwele ngoba nothwele akavumi ukuthi uthwele. Hayi kusinda nongathwele. Kunzima ukubona umuntu othwele futhi kunzima ukuthi naye avume ukuthi hayi uthwele ngoba konke sikuthatha nje sikubhekise egameni lenkosi uJesu sithi sibusisiwe. Angithi uyayibona le ndaba manje akekho umuntu ovumayo ukuthi uthwele kodwa ke kuyenzeka lokho uthola ukuthi omunye siyamsola ngani ngokubona izinto noma mase sithi siyahamba thina la ekhaya siyathola ukuthi la ekhaya nje asiphumeleli ingoba ubani wathwala ngeenhlahla zethu ungoba ubani nje kunje uye lo wenza ukuthi ingakho ke lapho sike sibe khona nazo insolo kuphela kodwa isuku ungenakho ubufakazi ngoba ngisho ungambuza usuku umsukela nje yena ngeke azayivume leyo nto. Ukushuda manje maze akuhlukaniseke umuntu ngingambona mina udokotela iphumelele nezinto zakhe mhlawumbe ke ngimbona uza kwethu umunye iphumelele nezinto zakhe shuthi ngeke ngikwazi ukuhlukanisa ukuthi ubani ukuthole phakathi kwabo nomunye izinhlahla zakhe. Hayi usukusola hayi ukusolana nje kuphela ngoba yayikho iproof yokuthi uthi ubani uthwele umbone wenzeni. Right 0825870249 ake hambe ke bengicela ngithola phambi download dokotela mhlawumbe ngizoyifunda ke ibe mbili bese ke sikwazi ukuthi ke sibambe nomunye bese ke mhlawumbe ke siphendula ke isiyonke.
Alright, akungibuke nanga khona la encweni usemoyeni sabona. Ninjani baba? Singaneno nathi ubani lo? Amen. Yabo cabanga ukuthi okay baba cela umbabela kanjalo uzophendula mangabe seyiphendula yonke imibuzo. Amen. Amen. Alright, umbuzo oqala uthi ke ukuphi indawo 064877 noma ke futhi ke usiphosa umqhafanzo ku 0825870249 sibheke uthi ke uthini umlaleli lapha ngasekhaya ngibabe nangi futhi ke omunye ngizocela umbamba nebe bahlanu nje kuphela bese kwazi udokotela uthi ke ayiphendule ke yonke ke imibuzo yenu. Ususemoyeni sawubona. Ngiyaphila abangani yakwethu njani wena? Phakathwayo. Oh, sikhona mnumzane. Amen. Asiyabonga. Amen ngani yakwethu. Uthika kana mbuzo yancoma nje kuphela. Ucabanga ukuthi ubuyela kule mbuzo bengingawubuza ukuthi niyakwazi ukumbhekela dokotela umuntu ukuthi wena akudingi ukuthi uthwale isese zakhe inhlahle. Yeah, iqiniso kunjalo baba. Hayi kulungile ke magcina ke sekuveza 0648775880 kwangibheke nangilo uthi ke ninjani ke lapha ke emsakazi ngicela nje ukubuza ukuthi ke uma kuthiwa ke umuntu akayofunda imithi abeke ngugedla usuka ke ayothwala yini siyabonga ulapha ke embazwana usho kanjalo ukuthi ke umbuzo wesibili uthi ke emabe kuthi umuntu ke lapha ke akawufaka ufunda ke umuthi usuke eyothwala yini umbuzo wesibili ngicabanga ukuthi ke uqala yiloya sambe ke sibheke nangi futhi omunye ukuthi ke uthini uthi ke sanibonani igama ke lami lapha ke nguanele ke wakwaNtshangase uthi ke engathi ke kushiwo ke mina phelela lapho nje ke sibe siyakhe akazi ukuthi la avele ke singena kuyona dokotela bakubuka lesikhathi sithatha ukuthi ke sibaleke mhlawumbe ke ungena kule mbuzo oqala ukuthi ke udokotela utholakala kiphi indawo ngisendaweni yase Dunshini khona lana nje Jozini kubuweli bridge awuhambi na kakhulu lana ngasebheka indoda ila ngitholakala khona mina eDunshini wonke amalanga ama-taxi ngizibuza ukuthi atholakalapi atholakala ngase-Boxer ufika la e-Boxer lama-taxi amalapho ke bese uthi ucela ama-taxi aya eDunshini azokushiya khona kodwa ke ngoba inamba zikhona nalokho nawe uxhumana nami ngefoni angazi ke le but ngicela ukuyifunda ithi ngikhathazekile umndeni wami uthi ngiyathakatha ngacatshwa ngisemncane angiyazi lento bayangiphoqa ikanjalo nje semasdokotela angazi ya umsakazi wami into enzakalayo leyo kodwa abantu abafunda sizokhuluma ngayo ngokulandelayo abantu abafunda ukubekezelelana ngoba okunye usuku ungenayo igaranti yokuthi wena lo muntu uyathakatha ngoba ukuthakatha kuyimfihlo kukhona abantu abathakatha abazi ukuthi bathakatha kukhona abathakatha abangazi ukuthi bathakatha othola ukuthi umuntu uyathakatha nje wafakwa uhlanga umzali wakhe semncane sebomvu akazi lutho lo muntu akazi lutho ngempela yebo uyathakatha akazazi kodwa yena lo muntu lo kufanele nimbekezele kakhulu
ngoba kukhona izinto esenziwa abazali thina abazali benza nanoma yini kithi thina sikwenze ngoba asinamandla okunithola ukuthi sazi ukuthi thina kuyaphila into yonke into eqhamuka nobaba iyi yonke into eqhamuka nobaba iyi umama iyi manje sikwazi ukuphikisa izinto eziningi asibekezelelana sizongena ngalesihloko umsakazi ngisithanda kakhulu ngoba manje abantu abaningi bathiwe sebebulala abantu lo muntu akazi lutho uyini ungamthatha wena yomlaphisa akhipha uhlanga ngoba uyakwazi umuntu ukushisa ubuthakatha phila Ikule indaba sayithinta besayinyakazisa nje kuphela soyibheka ngokuzayo mhlawumbe ukubuyela la dokotela enkulumeni yakho masibuyela ngingacaphulela la othi khona omunye umuntu abafuna ukuvuma ukuthi umuntu uyathaka sekubila kuthatha akafuna ukuvuma ukuthi umuntu uthwele akafuna ukusho futhi ukuthi kanti uyothwala omunye umuntu uzoyibuza ukuthi yini enza umuntu mhlawumbe ke anqene ukusho ukuthi noma sesithathile isinqumo sokuthi ngiyothwala but akube nzima ukuthi asho ekhaya kube nzima ukuthi asho mhlawumbe ke kwabanye abantu ukuthi cabanga ukuthatha isinqumo sokuthwala maka ukuthi kube nzima asho ukuthi no sengithwele oqala nje ukuthwala ke into ohamba imemezela uma uhamba umemezela nje kubangani ukuthi wena ufuna ukuyothwala ngeke uzukhone uyohluleka la uyakhona ukuthwala into okufuna ibe ngeyakho phakathi usukume wena ngoba ukhathazekile uhambe uyokwenza leyo nto leyo ingakho kungabilula futhi nokuthi imemezele kubantu ngoba ukuthwala kuyimfihlo yemfihlo nasendulo kwakufihlwa akuyona into ihambe ikhuluma noma kanjani kumanje ngoba sesikhululekile siphile ezweni lokuthi manje sesiyasocialize uyakwazi ukuthatha ulwazi udlulisele kwabanye abantu ngale kwezinto ezinzima yeah ngawuthanda lo mbuzo ngazi bese sewushiye kanjani uthi ngiyabingelela ke msakazi ngicela ukubuza uyakalelwa yini iminyaka ozoyiphila isibonelo nje ke uthi G7 years omunye kumbuzo uthi ke if sengitholile ke imali ke yokuthwala ngiyakhona yini ke ukubuyisa ke isilwane ke kuye ukubuyisela ke leso silwane leso sengithole ngaso kuye ke lo engithwale ke kuye futhi ngiqhubeke ngibe ke rich from ke uSipho ulapha endaweni kaSembazwana buza ke imbuzo ebaluleke ngendlela esimanga la sizongena kakhulu ngelinye ilanga msakazi kulezi mibuzo abayibuzayo kodwa sesifaka isihloko ngoba uma into othwele ngayo awukwazi ukuthi ungayibuyisela emuva uma ubuyisela emuva uzoqhubeka uphakamiswe yini wena umuntu ufuna aqala zibuze lokho ngoba lento le iyona le ome ngayo uma wena usuyisusa lento ome ngayo yini ezobe ikuphakamisa bese kuphendula lo munye lokuthwala lokho kwecontract into ekhona ukuthwala kwecontract ilapho ukalelwa khona iminyaka sizokhuluma ngakho futhi abaqhubeke besilalele njalo ngolesihlanu ngolesini Dokotela 2+2 yena ke sinaye mhlawumbe ke dokotela mhlawumbe ke ukugcizelela ukuthi abantu bakuthola phi kanjani naseyigolweni zokuxhumana ukuhlwahlwana ke kwazo ungangibamba lapha na ku YouTube useshe lapha na uthi Dr 2+2 ungene ku YouTube makungasesheki usukungenayo ama data bakithi ufuna uqala uthola idatha bese ungena ku YouTube ukwazi lapho ku Dr 2+2 bese ubuka yonke imigilungane lesiyenzayo nokunye sikwenza bukhoma indawo engitholakala kuyo mina iseDanshin ngasebheka indoda khona la eJozini engakusho nje mina ukuthi ama taxi la eJozini atholakala ngase-Boxer inombolo yocingo ithi 072 737 8514 bese sigcizelela ukuthi njalo ngolengesonto siyahlola from 3 ekseni siyavala ngo8 sihlola efonini siyabona ngiyafisa uyiphinde inombolo kunalo yamuntu omdala bethi hey bantu abamecela ningibhekele ipeni nephepha ningibhalele 072 737 8514 yebo Dokotela sibonga kakhulu sithembisa ukuthi ke futhi ke mhlawumbe ngesikhathi sona sokwazi ukuthi sixoxe ke ngento eyiningi ethuthule ethini kakhulu ke ukwelapha ke ngokwendabuko sibonga kakhulu kuyinto ozothinta ke hleze sinawo emsakazweni maPoland FM siyabonga kakhulu right yena ke Dokotela 2+2 kade ke sinayi la emsakazweni